Pepayawas dala para king house inquiry deng opisyalis ning NFA anyang Huwebes, March 7. Kaugnene iti ning pamamisali ning abiyas ning NFA karen private traders at millers na ekano dinalan king istong proseso. Kayabi karen peyawas da king hearing suspended NFA Administrator Roderico Bioco. Deng aliwang kongresista, nala may kapagpigil king depatanan ning mesabing ahensya, lakwas na't marakala Pilipino yung mamagkasakit kanu pauli na ning mata sa presyo ning abiyas king merkado. Sus Mariosep na January ay nung November, December, ikot ng ikot ang House leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, meron kaming bigas dito, makakatulong. Why? Linwal king investigasyon na ning Committee on Agriculture and Food ing pamamyan ng libo-libong sakong abiyas ning NFA kare negosyante, kabangero dininan king anyawarandang 100,000 sacks of NFA rice, ding king DSWD na pamya kanusana karen biktima na ning kalamidad, inya pinmepilitan lang sali king mas mala abiyas king private sector inyang milaba sa banwa. Depensa na namang Bioco, masanting nga kalidad mo kano kasi ing bebyera king ahensya. Agpang king NFA, didispose da kanuing abiyas king karelang bodega at lumbulan kay batdong gilingan, bayo masira at iligtas kanan. O nang lultoking investigasyon na masalese la pakondisyon ding abiyas, kay batdang dinalan deti king lab analysis. At syo kanu king 150,000 na sako ning NFA rice ing mi benta kareng negosyante king lalam ning administrasyon ng Bioco. Kanu inapruban ning NFA Council in transaksyon at eya dinalan king public bidding resulta bang malugi ang mahigit 100 million pesos ing gobyerno. Asaliro kanu kareng hortelano king halagang 19 to 23 pesos ing kada kilo ning pale. Kinastos neman ning NFA para king pamaggiling at 30 king bodega pero pisali dalareti kareng traders at miller king halagang 25 pesos na dapat kanu at king 40 pesos ing kilo. Lulto mo naman king investigasyon na lumobo pa king hanggang 8 million na sako ning NFA rice ing mipisali kareng milabas ang banwa. King lalam na ning Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, buffer stocking namoy mandato ning NFA at alanang upaya iti ang mamisali kareng consumer, inya pa mamisali kareng traders at millers kanuing kalakaranan ning ahensya ngeni, bangay wasang masira ng abiyas. Dem panakitan, ila kanuren panyaliran pale kareng hortelano at sweldo kareng karelang empleyado, bagya pinunada rin mapilang kongresista. But under the law, you have only 5 options to do that. Number 1 is public auction. Number 2 is sale through negotiation. Number 3 is barter. Number 4 is transfer to other government agencies. And number 5, destruction or condemnation. Pauli na nini, mika backtracking ya kanu ing Department of Agriculture kareng meging transaksyon ning NFA kareng mga labas ang banwa. Samantala, suportado na neman kanong Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing meging desisyon na ning Office of the Ombudsman na suspension kareng opisyalis ning NFA. We have taken the safe measure of suspending all of those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings, such as the anomalous sale, but also the cavalier way in which the procedures that have been set out in the rules have been ignored. Kayabe Jennifer Salenga, ako po yung kakaing Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.